nakaborom ya sangknor anang mod ki member ki barim kelap tip Session Mr. Chairman sir, ngako abantid na IM in charge kay kata ka 60 but 40. कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये nakaborom ya sangknor anang mod ki member ki barim kelap tip anang mod ki member ki barim kelap tip itu ke guideline mo ka guideline kelami na do ako ar 60 40 ke mod ke 60 ke type kan kadai ya ki water related scheme la kalong ki umdi ki scheme panchana bakum ta ter bakani ka antas scheme ka dai bat ya ki bamdei moi kom ki yang do bar snong yi fuat bakum ta ter te kumlong phi manan ngan sa na kaliang ke department jonga ngan sabtha ya ki officer mat penyo ikani ke guideline mo karpen ha kan ni ngakar pat diki bekenya penstop manja pulih kenang ba kadika scheme ko jengi kanum sakot sa mo mentang ka lajan kod kadika financial jong 15 funders commission nginang koi dong arfo kata udah din ka fazil statement ngakar pat ba nginya pulih na kaliang jakat tu mang ang sabha ikini ki kopi kanang mangin sutu nakam ba kumno bangin propose ki scheme ba lara dan kamro kila ban sim nak nyirap yang ki officer ka department tu. Mr. Chairman to kejengkeli ka bakadu hi mo yo sha point of order sibit nama kani gede jengkeli ka ba lai jonga te nga suko bantip na IM in charge hoy biyong ba bakumno bangim tip ka 60 40 ngitip ba ya kay ka 60 40% daka baburam be phi handrei pa nga suko bantip be phi ba ka 60 gede kay ka 40 gede kay la say yo ba phi pim tip ma phi ka ta ka we Wah, ini ya, oh my god,